Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pata nafasi chini, ikaa. Mimi kwa majina ni Ibrahim Zawadi kutoka Bunya. Niko mchungaji na nina mke na nina watoto 6 kwa neema ya Mungu. Na kufika hapa Butembo tulifika kwa njia ya kazi ya Mungu kufanya conference, na tulifanya wiki mzima, na Mungu kwa neema yake ametuunganisha pia na mtumishi wake. Kwa njia hii niweze kupata nafasi kusimama hapa mbele yenu kuwahudumia katika asubuhi ya leo. Amena. Kwa hivi hatuwezi kuponda muda wetu, tunaweza kuingia mara moja katika neno letu la asubuhi. Mungu akubariki kwanza kwa sababu ya kufika mbele yake. Kwa sababu maandiko matakatifu inasema, Daudi anasema, nilifurahi sana waliponiambia tuende katika nyumbani mwa Bwana, kwa sababu kule kuna utulivu. Unapokaribia Mungu, Mungu ana neno la kukuambia. Tunakuwaka nje kule, tunasikia habari mbalimbali ambao inatuhuzunisha, inatuvunja moyo, lakini tunapokuwa hapa sharti tusikie habari ambao itatusaidia na kutupa nguvu kusudi tuweze kuendelea mbele. Amena. Amen. Basi tutafungua kitabu chetu cha Luka sura yake 13. Mistari yake 24. Unaweza kusimama tuweze kusoma usomi, itakuwa vizuri. Ninasoma Luka 13 mistari ya 24 na ninalisoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Akawaambia, fanyeni nguvu kuingia katika mlango mwembamba, kwani ninawaambia ninyi, watu wengi watatafuta kuingia nao hawataweza. Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunalibariki jina lako katika asubuhi ya leo, maana watoto wako wanakuja mbele yako ili kusikiliza neno lako, na wana haja ya kusikia nini mwe Mungu utakalowaambia katika asubuhi ya leo. Tunahitaji nguvu zako Roho Mtakatifu kama mwalimu kwa ajili ya kutuzungumzia katika asubuhi ya leo. Unitumizie kama chombo tu, lakini zaidi ya haya uweze kutusaidia sisi sote tuweze kuchota baraka katika asubuhi ya leo, iweze kutusaidia katika maisha yetu. Tunajua mjanja mkorofi Shetani, neno la Mungu inaposhuka anakuwa tayari kucreate distraction, kucreate avutement na mafikiri ya nje. Tunazivunja katika jina la Yesu Kristo. Tunalitangaza jina lako hapa, na ushindi wako Kristo isimame mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kaa chini. Katika asubuhi ya leo tunataka kujifunza neno kama kichwa cha neno letu, namna gani kufanya nguvu kwa kuingia katika ufalme. Tunajua katika maisha ya Ukristo kuna maneno mengi, kuna mafundisho ya aina mengi ambayo inafanya watu waweze kuelewa maneno ya Mungu, inawasongeza karibu na Mungu. Kuna mafundisho ya kuanza wokovu, kuna mafundisho ya utakaso, kuna mafundisho ya Roho Mtakatifu, kuna mafundisho juu ya zawadi za Roho Mtakatifu, kuna mafundisho ya aina mbalimbali. Si mafundisho moja, ni maneno haya yote inaunganisha
tuweze kupata namna gani ya kutembea na Mungu. Sema amena. Na hapa wanafunzi waliuliza maswali, wakauliza Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa akienda Yerusalema. Wakamuuliza Yesu juu ya wale watakaookolewa, kwa sababu katika mafundisho ya Yesu mara mingi aliongea, alifundisha watu, na katika mafundisho yao mara mingi alikuwa akisema ya kwamba watakaookolewa ni wachache. Na ile maneno ilikuwa ikisumbua wanafunzi. Mara mengine basi watu ko wengi wanaomfuata Yesu, watu ko wengi wanaompenda Yesu, basi nini inaweza kufanya au kutia kwamba watakaookolewa wakuwa wachache? Ile maswali ilisumbua wanafunzi, ndio iliweza kutia kwamba siku moja waweze kuuliza. Haleluya. Mnajua wakati wanafunzi au watu yote walikuwa mnafuata Yesu, mafikiri ya wanafunzi ilikuwa ya kwamba watu hawa wote wanaomfuata Yesu wanaweza kuokolewa. Lakini kumbe katika mafikiri, katika mafundisho ya Yesu, Yesu alipoona watu namuna wanaishi, namuna wanaendelea kumtumikia Mungu, namuna wanaendelea kuishi katika makanisa yao, katika madini yao, katika mazingira muji yao, akasema ya kwamba watakaookolewa ni wachache. Lakini akasema hivi, mufanye nguvu wao, kila mtu afanye nguvu juu yake yeye mwenyewe, kwa sababu njia ya kwenda mbinguni ni njia nyembamba. Iko njia nyembamba, na usipofanya juhudi, usipofanya nguvu juu yako, inawezekana ukuwe na mawazo ya kama unaweza kufika mbinguni au kurithi ufalme wa Mungu, lakini upatikane katikati ya watu wale wanaweza kukosa ufalme wa Mungu. Inaweza kuwezekana usipoangalia mzuri. Haleluya. Unajua tumeokolewa. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Petro ya kwanza sura yake 1 mstari yake ya 18. Biblia inasema tumeokolewa si kwa vitu ya kuharibika au fedha. Fedha iko fra au dolar au zabu, iko or au vitu mbalimbali ya bei ya damani ya dunia yote enye inazitia roho ya watu wakati mtu anapata kitu anasikiaka kwamba anakuwa mtajiri. Hatukuokolewa kwa vitu kwa vitu ile yote, hapana. Tumeokolewa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Na damu ya Yesu iko matoleo, iko dhabihu pekee enye Mungu aliona. Dunia mzima watu wako wamekuwa wafanya dhambi, wamehesabiwa kwa sababu ya dhambi ya Adamu au wale mababu zetu, kwa sababu walitembea katika kutumikia shetani katika maisha mabaya, walifanya dhambi, na ile dhambi tunazaliwa naye. Damu ya dhambi ile uwe nazaliwa naye na mimi nazaliwa naye. Keleke soit kabila yako, keleke soit kiltiri yako, kila watu wanazaliwa na ile damu ya dhambi ndani ya mwili yao. Haleluya. Na wanazaliwa na matendo ya mababu yao ndani ya mwili yao. Na ile njo unazienda ona ya kwamba hata na mtoto yeko, mtoto ye bado fika ta miaka ngapi, kasirane yeko naye pale ndani yake. Basi mtoto mudere ile vile anapasha kasirika. Mtoto wa miaka 7 ya 8 anaweza kasirika kipimo ile. Mtoto kana kasirika, wewe peke wewe unaona ke mtoto kadiri ile anakasirika. Kusema iko damu yenye alizaliwa naye anariti kutoka mababu, njoko damu ya dhambi. Haleluya.
na mimi na weye, hata tuko watu tunaamini Kristo, ile damu inatusumbuaka, ile damu inakusumbuaka weye kisi uko pale, na ile damu kunasumbua watu wengi. Unaona maisha ya wengine, ataye kwa mchungaji, ataye kwa mtumishi wa Mungu, muombezi, uongo pana toka ulimi yake kidogo ashasema bongo, kidogo ashasema bongo. Kwa nini? Aliriti ile damu ya bongo kutoka mababu ya kwao. Haleluya. Na hivi tunaleta mfano juu ya dhambi mbili, juu ya uongo, mfano juu ya kasirani. Halo. Sasa maneno dhambi iko mingi, kwa sababu Biblia inazungumza ndani ya kitabu cha Galatia sura 5 kutoka shairi ya 19 pale kuendelea. Biblia inazungumza juu ya matendo ya mwili. Mtumishi anaweza kutusomea tena kusudi tuweze kuzungumza ya mzuri. Galatia sura 5 mistari yake ya 19 na kuendelea pale. Ndani ya kitabu ya Wagalatia sura 5 mstari wa 19, neno la Mungu linasema hivi: basi matendo ya mwili yanajulikana: uzinzi, uasherati, ndio; ufisadi, ndio; kuabudu sanamu, ndio; uchawi, ndio; uadui, ndio; ugomvi, ndio; wivu, ndio; hasira, ndio; choyo, ndio; mabishano, ndio; mafarakano, ndio; suhuda, ndio; ulevi, ndio; ulafi, ndio; na mambo mengine kama hayo. Asante mtumishi wa Mungu. Ile iko maneno ambaye tunariti kutoka damu ya wababu wetu, damu ya wenyewe walituzaa. Haleluya. Kwa sababu dhambi inatawala miili ya watu wa dunia, walipofanya dhambi, automatically dhambi ile inakuwaka wanariti kutoka damu. Na ile kulingana na maandiko matakatifu ambayo tunatoka kusikia, ile maneno yote mtumishi anatoka kutusomea pale, inaweza kupatikana ndani ya maisha ya kila mtu, 1, 2, 3, kulingana na hali au kulingana na enye unariti. Sasa unajua ile maneno unariti iko mbali na mapenzi ya Mungu, iko mbali na neno la Mungu, na iko mbali na sheria ya Roho Mtakatifu, kwa sababu maandiko matakatifu inasema ndani ya ile Wagalatia tu, ukisoma sura yake 5 kutoka mistari ya 22, maandiko inazungumza juu ya matunda ya Roho: mapendo, furaha, salama, uvumilivu, neema, wema, uaminifu, upole, kujizuiza na maneno mengine. Halafu unajua damu tunariti kutoka mababu yetu, kila mtu kutoka ukoo yake, ile damu inamsumbua na inamfanya kuwa mbali na mapenzi ya Mungu, mbali na mapendo ya Mungu. Na kwa sababu ya ile, katika maisha yetu usipofunguliwa kutoka ile maneno unariti kutoka mababu yako, ungali kukifungo. Haleluya. Haleluya. Eske tuko pamoja? Usipofunguliwa, hata unaombaka, hata unafanya nini, kwa sababu kuna utofauti kubwa ya kufanya kazi ya Mungu na kufunguliwa. Unaweza kuwa mshirika, unaweza kuwa mtumishi wa Mungu, jina lako inaweza kuwa mchungaji, nani ile pana mobaya, lakini ufungulivu ya kipekee, relasio yako na Mungu kwa upekee, na kutembea na Mungu iko utaji ya mtu binafsi. Tunaweza kuwa watu 100, lakini wenyewe wanatembea na Mungu iko 5. Tunaweza kuwa watu wa pastere 10, lakini mwenye Mungu anajua iko mtu 1. Wengine iko tu ya jina na tunaonekana mbele ya watu tu.
Lakini kwa sababu mtu ya kweli iko ndani, yeye hapana mtu wa nje. Mimi unaweza kuniona kwa mwili ninang'ara, lakini roho yangu hautajua. Lakini mwenye anaonaka maneno ya ndani iko Mungu pekee. Haleluya. Kwa hivyo ndio Mungu pana angalia atawa na ngara je, atawa na komea murefu, atawa na nenepa je, atawa ndio wana kulaka nyama frits, chakula ya mzuri. Mungu pana angaliaka ile. Mungu anaangaliaka roho yako iko safi kweli mbele yake. Haleluya. Haleluya. Mungu anaangalia roho yako, namna gani unatengeneza roho yako, namna gani unatayarisha roho yako kusudi ukutane na Bwana Mungu wako. Haleluya. Alafu maneno unaweza kufanya juhudi, maneno unaweza kufanya nguvu katika maisha yako, ufanye nguvu kusudi maisha yako iweze kutengenea mbele ya Mungu. Maneno ya kwanza iko maneno yenye unariti kutoka damu ya babu yako. Hawakutembea na Mungu, hawakujua Mungu, na walitembea katika ile maisha hata walipokufa. Na wewe unaokolewa kwa neema, sio kwa sababu ulifanya matendo mazuri, sio kwa sababu wazazi wako walitembea na Mungu, lakini ni kwa neema ulipata okovu. Sasa Yesu katika sehemu yake amekupasulia njia ili upate okovu. Dhambi yako yote ulifanya kwa kujua na kwa kutokujua inaweza kusamehewa yote. Sasa kuna maneno ingine iko nafuatana nyuma yako, kama maneno uliriti haiko yenyewe wewe nafanya, uliriti yao kuriti. Na namuna iko maneno unariti iko ndani ya damu yako, damu yako yenyewe wewe unaye pale iko damu ya babu yako. Haiko damu yako wewe mwenyewe hapana. Iko damu yenyewe balizala naye wewe. Batu balizala naye wenjo iko kumuli yako pale. Alors ile damu iko na maneno yenyewe ilitoka naye kule. We penda usipopenda hivi ndio maneno iko. Alors ile damu ilitoka kule, we au kujua kama ilikuwa damu ya mtu kane. We unajua tu jina yangu iko papa fulani, mama fulani, dada fulani. Wenye damu ilitoka kule maisha yao ilikuwa je? Walikuwa walevi? Walikuwa watu mundere gani? Wachawi, wafumu, watu wa aina gani? Maisha yao ilikuwa je? Na hivi ndio maisha ile, maisha yenyewe damu yao ilikuwa naye kule, sehemu ya maisha ile iko ndani yako pale. Haleluya. Ndio unaweza kuona mtu mwingine anakuwa tu ukali. Haleluya. Siko ba papa, wakati mwingine utaona papa mwingine iko tu makali chui mbele yake. Yepo nataka mtu aseme yenyewe nasema njoo iko ye. Ukali ile anariti damu ya ukali wapi? Kule. Haiko kosa yake, anariti damu wapi? Sasa namona yeye anafika ku okovu. Yesu anafungua mlango wazi. Maneno ile njo inaomba sasa wewe peke wewe tambua ile hautachunga Yesu fika uzungumza wao miko Yesu mimi nafika maneno yao uko wewe ukali hapana. Ile naomba bahubiri wewe jitambua. Wakati wewe tatambua kwamba hata mimi naokoka, hata nishaka batiziwa, hata nishaka jazwa na Roho Mtakatifu, hata ninazihubiri, inaziimba, inaziomba, lakini ile hali njoo inakwama nyuma yangu. Mara moja wakati unatambua kwa hali yangu ile inaweza kunizuiza nisiingie katika ufalme ya Mungu, inakupelekaka wapi? Uvunjike katika roho yako. Maana ni Mungu pekee anaweza akakusaidia, lakini kwa ile inahitaji kwanza kujitambua. Usipojitambua utakufa na jina yako ya kanisa, mwimbaji, pastere, muombezi, mwisho wako hautaingia mbinguni. Haleluya. Na unaona dini leo, dini mingi
hata Kongo batu kukanisa banapenda baonekana. Mimi nakuwaka pastere, minjo presida ya fulani, minjo ko mama fulani, minjo miko bishop, minjo miko batu banapenda kuonekana, bajionesha. Haleluya. Sehemu ile sikia tunafundisha hapa iko maana ya kiroho. Yeye pana maana ya kimwili. Kimwili tunatia kwanza pembeni. Tunaingiza kwa maneno ya kiroho. Haleluya. Kwa sababu tunaweza kukutana usiku na mchana. Unaweza kufuata kitanda yako. Dabora uliacha kukunya pombe, unaacha dhambi ya kuonekana. Sasa wewe unafikiri inaisha pale. Haiko hivi. Haishi pale. Kuna mambo mengine ngali naomba wewe fanya nguvu sasa. Ufanye effort yako personnel. Wewe kama chini, wewe angalia maisha yako kwanza. Kuna maneno gani, dhambi gani? Ndani ya dhambi yote tunatoka kusoma hapa yenyewe unariti kutoka mababu. Na ile damu inakusumbua. Unazijikuta hata wewe unapenda wewe fanya hivi, ilishaonekana mkono wako. Hata wewe unapenda wewe fanya hivi, ilishaonekana mkono wako. Kuna watu haiko kusema hivi jogo na wanapenda wakuwe, hapana. Iko maneno yenyewe iko nasumbua ye vile vile na sana mwana ye pana hiyo na ye pana penda vile. Wakati anahubiriwa, anafundishiwa, atapata mioyo ya kujitambua, atakuta akumbi ile maneno inazifanya mimi ile iko maneno yenyewe akumbe source yake ndio ilikuwa pale. Na wakati unapata ile maneno unaacha maneno ya unajua maneno ya kiroho haiko sawa na kazi ya mikono. Unazidi pesa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hapana. Yeye bana hivi haiko sababu nyuma wanasemaka mtoto fanya hivi, fanya hivi, fanya maana kiroho iko wewe sasa. Wewe kala chini, weka chini, tafuta Mungu, kwa sababu hata Mungu kuzungumza na wewe maneno mengine haiko Mungu anazungumza maneno yote hapana. Kwa maneno mengine uweka kufa na Mungu pana zungumza kama wewe pana na Mungu. Maana mengine kwa maisha yako Mungu hawezi kufungulia wewe isipokuwa wewe unapata akili ya kusema ile naomba nipige magoti, nitafute Mungu kwa ajili ya ile. Mungu anionyeshe, Mungu anizungumzie, Mungu anifungue kutoka ile madhabahu ambayo inakwama nyuma yangu yenyewe inasumbua maisha yako. Kama usipofanya hivi, inawezekana ukue na ujisania ya kwamba wewe mzuri na haujakuwa mzuri. Kujisania iko wewe unafikiri miko mzuri, mimi naweza kufikiri miko mzuri, kumbe kuna maneno angali Mungu anachunga ningefanya nguvu ya kutengeneza. Sasa angalia, Mungu tu anachunga wewe fanya nguvu. Unafikia kuverse tulisoma hapa Yesu anasema Yesu anasema fanyeni nguvu. Fanyeni nguvu. Kusema Mungu mwenyewe yeye anachunga maana mengine kwa mkono yako. Amina. Mungu mwenyewe anachunga, ujichunguze, uingie ndani ya mioyo yako, uingie ndani ya roho yako, ndani ya maisha yako, ujichunguze mwenyewe. Unapokujichunguza halafu unapata njia pekee na unapata maneno kamili ambayo unaweza kuomba kwa ajili yake, na unaweza kuomba msaada karibu na Mungu kusudi Mungu aweze kukusaidia. Kwa sababu katika maneno mengine hatuna hitaji ya pastor. Si wa pastor ile tunaoga na limite. Ile mnaelewa kweli? Si ile tunaoga limite kwa nini? Kuna maneno mengine inaomba wewe fika wewe jitambua hapo nini? Wewe kana chini ujifikirie, ujione na wewe fika mbele ya Mungu. Haleluya. Na pastor atakuwa saidia wewe, saidia. Kwa sababu mtu anatembea deja, ndio anapoonyesha hapo. Ndio mafikiri yako ndio pale. Pita, wewe. Kusema mimi kama mkono kutoka huko umeenda na wewe mimi hapana. Sehemu yangu iko ni kufundishe
upate njia ya kuonesha na wewe njia yenye unaweza kufuata. Haleluya. Haleluya. Unajua Mungu ni roho. Katika kitabu cha Yohani sura yake 4 mistari ya 23 24, katika Israeli watu walikuwa na divergence, mafikiri mbalimbali. Wengine wanasema wanaziabudu katika kilima, wengine wanasema wanaziabudu katika Yerusalema. Yesu akasema hapana, ukiabudu katika milima ile ilikuwa kwa wakati, ukiabudu katika Yerusalema ile ilikuwa kwa wakati, lakini sasa waabudu wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na ukweli. Inamaanisha ni kanisa yako sebeka utamsepake ile kuchina ya kanisa ile wanafanya maneno kile anafanya maneno ipo roho yako mbele ya Mungu iko namna gani? Haleluya. Hapo Mungu anataka sasa uingie katika roho yako. Unajua Mungu anatuandalia katika mpango ya Mungu. Mungu anakuwa na mawazo mazuri juu yetu, na katika mawazo mazuri ya Mungu, katika mwanzo ya safari au katika kuanza kutembea na Mungu, hata unaanza namna gani haiko mbaya, hata unaanza katika ujinga haiko mbaya. Kila kitu unafanya katika mwanzo Mungu anakubali, lakini katika safari wakati unapoendelea, iko safari ya kuendelea na uko na komea, mafikiri yako vile unapanda, ufahamu vile unapanda, namna ya kugawa maneno vile unapanda. Ndio uko naenda kuwa mtu mkubwa, uko naenda kuwa mtu mzima katika kutembea na Mungu. Na katika ile safari Mungu anataka mwisho yetu ikuwe mzuri kuliko mwanzo. Salimia karibu mbele yako, sema mwisho wako ikuwe mzuri kuliko mwanzo. Na mwisho yenyewe ni nini? Mwisho yenyewe ni kufika ufalme wa Mungu. Hiyo ndio mwisho ya maneno yote. Hata tunafanya nini, mwisho yetu, mawazo yetu ni kwamba tufike katika ufalme wa Mungu. Sasa ufalme wa mbingu tutafika, tuna ile maneno yote iko kwa sababu ya kusaidia mtu asikose mbingu. Mwisho yako ikuwe mzuri kuliko mwanzo. Na angalia hapa watu kudunia hapa jinsi wanavyosumbuka. Unaacha kazi yako, unaacha kitanda yako, asubuhi unakuweka mbele ya Mungu na roho akisema Mungu unikumbuke, Mungu usiniache, Mungu unikumbuke. Njoo siku watu wanafika mbinguni, ndio watu waona hii wanapita kwa moto. Bandugu kwa maombi mimi kana ile yote nabakia kule. Kuliko ile mimi ndio atakupara. Mimi ndio nakuwa nduma, mimi nakuwa mlevi. Hivi nimepata mshahara wangu. Mimi niko kanisa, mimi niko mtumishi wa Mungu. Mimi nitoa sadaka wa kujenga kanisa. Kazi ile yote inabakia bure. Siku ile itakuwa kulia na kusaka mema kwa sababu ya wale walikuwa fika kanisa. Kwa sababu walikuwa fika kanisa na nia ya kusema tutafika mbinguni, tutaokolewa, tutakuwa wazuri, kumbe mwisho yao wanaenda patikana kwa moto wa milele. Siku ile itakuwa kulia na kusaka meno. Na sisi watumishi wa Mungu tutaliaka sana kuliko Wakristo, kwa sababu unawewe utumishi kutumikia Mungu bakisema ile wewe muongozi, wewe mchungaji, wewe mzee wa kanisa, share yenyewe iko hapo, share ya leo na kesho. Sababu ile maana kwako vile ilizika au unaangalia wakati mwingine kanisa, watu wa Mungu wangeendelea mbele, kanisa wangeendelea mbele. Uko naendea kwa maombi, Mungu analeta ufunuo kusudi wewe fundisha watu wa Mungu kwa njia yenye Mungu inapendeza Mungu. Isipokuwa una create maneno ya create press kwa kanisa, ukreate maneno mwa hivi wewe kwa mzuri, wewe kwa gari, wewe kwa mzuri, wewe watu ile roho yao au unafikiri juu yao. Watu wengi mbele yako, nafsi yao ikipotea, Mungu atauliza na wewe ile hauko nafikiri. So masharti yetu njoo kwa mwisho wa kazi mbele ile kwa sema ke mchungaji, wewe mtumishi mzima unapotea. Iko perfect ili
miti. Ingekuwa mzuri wewe ndio unataka shamba yako, wewe unafanya biashara yako, wewe nilipoteana kwa sababu nilikuwa mfanya biashara, sikupata wakati ya kujiombea. Itakuwa mzuri sana kuliko ninapata wakati wa kufika kanisani wa kutumikia Mungu na mwisho wake nipotee, nikose uzima wa milele. Haleluya. Kwa hivyo maombi yetu ni ya kwamba Mungu akupe mwisho mzuri kuliko mwanzo. Wewe unayeonekana hapa kanisani leo, Mungu alikuleta hapa kusudi usikie neno, usikie ujumbe yenye itakusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Na ujumbe wenyewe tunazungumza juu yake, tunasema fanya nguvu juu yako wewe mwenyewe. Amen. Fanye nguvu juu yako wewe. Damu kutoka mababu yetu, na ile damu inatufuata. Ile damu pana acha hata mchungaji, pana acha hata nane. Kila mtu Mungu anaweza kumsaidia, itakuwa nyuma ya kujitambua kwanza. Mtu anapojitambua, unaacha hali yako ya kawaida, unajitambua, ile ndio inaweza kusaidia sasa uombe msaada karibu na Mungu na Mungu aweze kukusaidia. Haleluya. Haleluya. Leo tunajua ya tuko nasikia habari ambao iko na vunja moyo. Bapagani enyeko na inji, wenyeko inje wengine wanakataa kufika kwa kanisa kwa sababu wanaona kanisa kuna desordre ya terrible ndani. Haleluya. Cela veut dire iko sa tulitoka kutoka dunia. Mungu alitutokasha kutoka dunia, alitufikisha hapa kukanisa kusudi hapa tumutumikie Mungu na tusiangalie tena nyuma. Haleluya. Sasa wewe mwenyewe uko naenda patikana kusema pastere anabuba wanawake 2. Kanisa, kutoka kanisa mtu anaenda kipatikana kubar, ba hotel, kwa kufanya desordre. Mtu mudere ile iko mtu ambaye yeye konajirudisha kanisa nyuma. Ye pana fahamu, ye bado fahamu vizio, ye bado fahamu sababu ya wito wake, sababu ya okovu yake, ye bado fahamu. Okovu sio kitu kucheza naye. Dabor okovu tuwanapata, usicheza naye kwa sababu okovu ni ya bure, lakini bei yake iko share kuliko or, kuliko diama, kuliko kila vitu ya damani. Bei ya okovu inapita kitu yote ya dunia. Kwa hivyo hayombe ucheze na okovu. Quelque soit église unaomba ndani yake, quelque soit kanisa unakuwa ndani yake, lakini usicheze na okovu. Kwa sababu ukicheza na okovu, unacheza na maisha yako wewe mwenyewe. Unajua uzima ni katika neno la Mungu. Neno la Mungu linaletaka uzima, kwa maana hakuna uzima pali pengine. Na ile neno la Mungu ukiashika, ukitembea ndani, njoo unaanza safari ya kutembea na Mungu. Ogopa Mungu hata kuchumba yako, hata kunyumba yako, hata kukazi yako, hata kwenye watu wa kanisa pana. Ogopa Mungu. Na jirani yako wakati hata iko mpagani, unajua ile kumlevi, iko mtu yenye yepa na maana, endelea kuonyesha tu matendo mazuri. Endelea kuonyesha tu matendo mazuri. Kwa sababu Biblia nasema kila mtu ataleta habari yake yeye mbele ya Mungu. Na maisha yetu inahesabiwa. Biblia inasema vile vile siku ya hukumu ushuhuda au matendo yetu yote itahesabiwa, kwa sababu ilikuwa na andikwa. Matendo mazuri yote tuko nafanya iko na andikwa mbele ya Mungu, na ile siku moja itakumbukwa. Watu watahukumiwa kufuatana na matendo yao, kama iko matendo mazuri au kama iko matendo mabaya. Haleluya. Kwa hivi katika kutenda mema, maandiko nasema tusifaje? Tusichoke. Kuonyesha mzuri na jirani yako, kuonyesha mema na rafiki yako, kushirikiana ile kwa mambo mazuri ndani yake, usichoke, uendelee kufanya hivi, kwa sababu unajipenda wewe mwenyewe na unapenda jirani yako kama wewe mwenyewe.
Mapendo Biblia nasema iwe pasipo udanganyifu. Ukanisa leo mapendo iko na udanganyifu. Watu wanachukiana. Watu wanakuwa na madosie. Ule mzee yepa naonaka mzee ile mzuri. Ule muombezi yepa naonaka ile muombezi mzuri. Ule mtu yepa na ule mtu kuna uchungu na ule mtu. Hata hii kunafika wengine kuongea kakati yao hii kunafika nguvu. Ni kwa sababu hawafahamu walifika kufanya kanisa nini. Hapa tunafika sio kwa kuchukiana. Sio kwa sababu ya kuonana mabaya. Ni kama kuna jambo haikutembea mzuri kati ya watu wawili watatu, mkaa chini mtengeneze iishe. Kuliko kuweka maneno miaka moja. Mipana kwa na mtu ile mzuri juu 2024 alivaka hivi. Bandugu. 2025 kama uwenge likufa na wewe bado tengeneza maneno ile, ungeenda wapi? Njoo kwa sababu si pana kukanisa, si pana kwa polisi yetu andika dossier ya maneno ku 2025 mtu alifaka hivi, ku 2022 mtu alifaka hivi, tonya hesabia mtu makosa hapana. Maneno ikionekana kwa sababu fasi watu maneno inaweza kuonekana, sharti haraka solution ipatikana. Na muikale imeishe, musameana na muchunge maneno ingine siku itafika. Hapana maneno moja tu kwa maka hivi na hivi. Hapana, ile kuna vunja ile kuna tia uwe katika hatari mbele ya Mungu. Haleluya. Sasa ile kwa maneno yenye mimi natoka ongea hapa iko maneno yenye katika maisha ya wokovu. Haleluya. Kuna diferensi ya mafundisho yenye ndani ya wokovu na kuna diferensi ya mafundisho ya upekee ambayo inatakiwa wewe pekee sasa utembee na Mungu mbali na wokovu yako. Wokovu iko kwa watu yote. Sasa kutembea na Mungu iko mtu binafsi. Haleluya. Halo, mafundisho ya wokovu iko kwa sisi yote. Lakini kutembea na Mungu iko mimi binafsi, wewe binafsi. Sema iko mimi binafsi. Ile pana sema pana onja ona bwana yangu. Mama ile. Hapana ona mtu ile. Sasa hapa mafundisho ya kutembea na Mungu inatakiwa wewe ona mie na wewe ona roho yako. Wewe ona namna gani roho yako iko mbele ya Mungu. Kama kuna jambo, unajua utakatifu, nizungumzie kidogo utakatifu. Wengi wanafanya melanje, wanazizani hivi. Utakatifu iko kuacha dhambi, kuacha usherati, kuacha malufu, kuacha kutukana, kuacha uzinifu. Anasema miko mutaka. Hapana, wewe bado kuwa mtakatifu. Pale wewe unaingia ndani ya wokovu. Sasa utakatifu iko degree ya kupanda pale. Degree ya kupanda pale iko nini? Maneno yoyote enye ulisikia ikichafua wewe mbele ya Mungu, nasema Baba nimekosea. Maneno yoyote ambayo mtazungumza na mtu, kama kunaonekana jambo yenyewe haukukua mzuri ndani yake, unajitambua mara moja na unanyenyekea mbele ya Mungu, nasema Baba nimekosa, sikuzungumza namna ingepasa nizungumza. Baba unisamee, maana hapa nimepungukiwa, maana hapa katika mazungumzo, katika masemi yangu nimefanya error, katika mawazo. Wakati wewe uko nawaza kutanda yako, uko nalala, unalamuka asubuhi unaanza waza juu ya biashara yako. Leo ningefanya hivi, na ndani ya mawazo yako mtu mmoja anaenda fika, unaanza wazia ya mabaya. Mara moja unashuka, unajitambua, nasema hapa Mungu nimekosea, hapa Mungu nimekosea. Ile njoko dimasio ya watakatifu. So ye pana tena kulinya ya kusema ke ye atafanyaka usherati, ye atafanyaka uzinifu, ile ashaka pita okovu, ye shapita ndani yake. Sasa iko dimasio ya kutembea katika hali ya utaka. Sasa kwanza maandiko nasema muwe watakatifu kama Baba yenu alivyo mtaka. Sasa ili njoko hali ya kutembea katika utakatifu, hata uchafu kidogo kwa wewe mtakatifu iko maana kabambi. Haleluya. Uchafu tu kidogo kwa wewe iko maneno kabambi, kwa sababu wewe katikati ya watakatifu. Uko nalia na machozi mbele ya Mungu.
kwa sababu huko naona unaweza, Mungu anaweza kukasirikia we kwa sababu ya maneno ile kidogo huko naona kidogo. Mungu anaweza kugeukia we kwa sababu ya maneno kidogo yenye huko naona kidogo. Haleluya, haleluya. Muda wangu inaisha, na ninafikiri ujumbe wa asubuhi ya leo umeelewa. Haleluya. Tuko nasimama juu tuombe, na tuko naimba wimbo wa Mimeromea 2:35. Unitembe